Pa, Sarajevska filharmonija zaista dugo godina prati otvorenje Baščaršijskih noći. Mi nismo htjeli da prekinemo tu tradiciju, nije nam to namjera. To je ono s početka što ste mi rekli, nešto smo zadržali. Sve ono što je dobro zaista treba zadržati. A također treba pratiti tokove svjetske, pa tako i uvodimo moderne stvari, tako uvodimo dječje programe koji do sad nisu baš nešto bili zastupljeni. Želja nam je zaista pristupiti svim kategorijama publike. Mi smo zadovoljni jer smo napravili jedan dobar koncert. Ako ste primijetili, publika je najbolji parametar. Uživali su, zahvaljujući našim partnerima, jer mi smo već realizirali jedan projekat. Opera Zmajevi Bosne je gostovala u Skoplju. Tada sam i upoznao gospodina Čazima Asutića, direktora Narodnog pozorišta, opere i baleta Skoplje, i odatle je ta potekla saradnja, a naša politika jeste da prelazimo granice, da se uvezujemo, tako da mogu reći da nam je mogu izrasti zahvalnost Makedonskoj operi i direktoru Čazmu koji nam je predložio ove večerašnje soliste i vidjeli ste da je koncert bio uspješan. Pa nama je između ostalog namjera da zaista gradimo novu publiku. Mi u planu imamo i neke metode kako prići publici na jedan drugčiji način, da u stvari mlade ljude odgajamo da mi sami sebi pravimo publiku, da oni u stvari cijene, poštuju i da vole doći na kulturne događaje, da prate to sve i da se odgajaju u tom duhu, jer zaista je kultura nešto što treba njegovati i to je dio nas, to smo mi u stvari. S orkestrom prvi dojam je bio fantastičan, odmah smo se neku hemiju smo stvorili među nama, tako da probe su išle jako brzo, jako dobro i današnji koncert je bio rezultat tog dobrog. Mi pokušavamo da pratimo svjetske trendove, ali naši uslovi nam baš ne dozvoljavaju. Pa ja volim reći da je ovo samo početak napretka Bosanskog kulturnog centra. Jako nam je drago što imamo novu mladu energiju ovdje, oni nam daju podsticaj da mi koji dugo godina radimo ovdje dobijemo tu neku novu energiju i da, nadam se, izgleda lijepo, da se osjeti među publikom ta naša dobra energija i želja nam je da idemo svaki put sve više i više, ne samo sa festivalom Baščaršijske noći, nego sa svim ostalim programima koji pripremamo.